Doktore, da li sada zahtijevate preko noći robinju koju biste maltretirali do zore? Ovako, da, to je vrlo pristojna ponuda, zahvaljujem se na njoj, s tim što, pazite, maltretiranje može da bude verbalno, može da bude psihičko, može da bude psihofizičko. Naravno. S tim što ja lično, s obzirom ne samo na profesiju, nego i na nekakvu ličnu etiku. Vi imate limit? Ja imam limit otprilike da niko u tim igrama, kogod učestvuje, ne sme da bude povređen. Tako je! Doktore! Hvala vam, Vera, momci, vi se baš zezate na... Ne, slušajte. Da niko ne sme da bude oštećen, da recimo ne smeju da ostaju nekakve trajne povrede, trajne posledice. Ako se desi da ostane, da se jednostavno pređe ta granica. Lično nikad nisam prešao granicu agresivnosti u tom smislu. Mislim da imam apsolutnu i potpunu kontrolu nad dešavanjem. Čak i ako devojka želi neku vrstu takvog dešavanja, ja to prosto odbijem sa ovim obrazloženjem. A da li je možete seksualno zadovoljiti? Da, naravno. Svojim potentnom? Pa, u krajnjoj liniji, većina tih devojaka želi na kraju i nešto što se naziva standardnim seksom, da. Dobro, recite... Recimo, postoje devojke koje na samo lupanje guze i doživaju direktno erotsko uzbuđenje. Kakve ste stvari vidjeli? Da. Kako ste vi vidjeli sad zadnje te stvari? Kakve ste imali, kako bih rekao, iskustva? Da li im plaćate? Ne. Niti plaćam, niti bih smatram da tu novac nema šta da radi. Da. Prosto ovo je lično opredeljenje. I ako ga imate, ako ga nemate, onda ga nemate. A mislite da neko to ne bi radio zbog novca s vama? Verovatno da velika većina ljudi koja to radi i zbog novca. Na zapadu postoje mnogi SM klubovi. Da li muškarce da li imate biseksualnih sklonosti, doktore? U principu ne. A da li biste lupkali po guzi muškarca? Nikad to nisam probao. Ne bi to bilo loše? Lično nemam to iskustvo, shvatate, nemam to opsegu iskustva. Naravno. Ne privlači me sad muškarac. Dobro, ali... Da li, ako se on skine i pokaže svoju stražnicu, da li biste imali... Možda bih... Iskreno rečeno, razmišljao bi o tom iskustvu ili možda volao to neko igrari zajedno sa nekom drugom robinjom ili... Lično sam mi se pojem muškarac samostalno, verovatno ga uz puno uvažavanje i vrlo blago odlučno bih mu rekao da ja ne želim to da radim. A dobro, da li ste vidjeli muškarca? Preporučio bi da nađe osobu koja je tome mnogo bolje. Da vas pitam, da li ste bili u prilici da vidite tako nagog, zgodnog muškarca čija vas guza jednostavno privlači? Pa iskreno rečeno, muška guza me baš i ne privlači pretjerano. Pa pitam. Vidite ovako, ja sam imao prilike od Amsterdama pa do New Yorka pa do Los Angelesa da posjetim po neki takav klub. SM klub, ali samo onu vrstu klubova gdje su učesnici volonteri ili dobrovoljci. Dakle, ne nikakav klub koji je na komercijalnoj osnovi. Nego ako tu dođu ljudi koji žele da to rade i baš to da rade. Kad vi uđete u takav klub, vi se deklarišete šta hoćete. Da ste aktivna, pasivna strana, da želite da dominirate, da se na vama dominira, želite li samo da posmatrate. Ja se tu deklarišem kao osoba koja želi da dominira nad ženskom partnerkom. A da vas pitam, da li u životu, u odnosima s drugim ljudima, tamo gdje radite, volite da dominirate, da maltretirate ljude? Pa da maltretiram ne, ali ja sam stvarno na mestu visokog koordinatora jedne velike međunarodne organizacije i doista imam vrlo često prilike da donosim važne odluke koje se možda u nekoj perspektivi ili u nekom drugom, trećem stepenu prekodiranja mogu odnositi na živote ili kvalitet života drugih ljudi. Tipa da recimo donosimo odluku gdje će se podići koja brana, gdje će se podići koja fabrika, u kojoj državi će doći nekakvo finansiranje 70%. Razumete, prosto na poziciji sam da imam nekakvu, laskam sebi da to radim vrlo odgovorno. Ma ne, laskajte, to je sigurno. A da li uživate u donošenju tih tako važnih i ponekad vrlo često teških vjerovatno odluka? Pa ne uvek,
jer sam svestan da su recimo ti tranzicijni problemi postoje tranzicijni dobitnici i tranzicijni gubitnici. A da vas pitam, Trudim doktore. se prosto da u celoj toj stvari gledam iz afirmativnog ugla. Šta će se dobiti od toga? Šta će recimo Republika Crna Gora dobiti od tog i tog programa? Koliko će se ljudi zaposliti, koliko će dece vaše otići u inostranstvo, koliko će se dići infrastruktura, koliko će nam doći stranaca, razumete, prosto razmišljam o dobrom aspektu stvari. Da vas pitam, da li se desi, pošto imate takvo seksualno opredeljenje, da jednostavno nekad neku dobru odluku koja nije u skladu sa vašim načelima, koji donese neki vaš podređeni, vi iz čistog maltretiranja njemu odbijete ili donesete odluku suprotnog, da tako kažem, potpuno na drugu stranu? Ovako, ako neko od službenika ili mog tima donese samostalnu odluku, ja pre svega stojim iza te odluke. Drugo, ako je napravio grešku, ja ću ga pozvati u svoj kabinet i samostalno njega zatvoriti vrata i reći slušaj ti ili slušaj ta, napravio ili napravila si te i te pogreške. Molim te, tražim, zahtevamo tebe da popraviš. Ako ih je više, vi ili ve? Da li ćete kasniti fizički? Ne, nikad. Nikad. Ako vidim da sa nekom osobom ne mogu da funkcionišem dobro, ja prosto zatražim od nje da ona sebi pronađe, da prosto mi nismo dobar tim, ako sam ja koordinator toga, ja to radim, da je za nju bolje da sebi pronađe posao gde će naći rukovodioca koji je više odgovara. I dešavanje koje više odgovara da ona prosto da to nije kompetentna. Ako smatra da ja nisam kompetentan, može da se požali slobodno, pa ćemo utvrditi u stvari šta se radi. A da vas pitam, evo ništa, da li vi u tim kontaktima vašim sa tim evropskim, pošto se sigurno srećete s ljudima na visokim pozicijama? Nažalost, imao sam prilike krunise glave predsjednika premijere pa do klošara. Ispod scene. Da vas pitam, da li vi... Sa istim, što se kaže, poštovanjem. Ispravno. Nego ovo ću da vas pitam, da li ti visoki funkcioneri i ljudi, da li s njima ponekad razmišljate i razmjenjujete iskustva o tim seksualnim opredeljenjima, o šibikanju? Dosta često, znate, pa čovjek posle 11-satnog sastanka ode ponekad i na piće, ode na neki prijem, ode na neki... Da li oni vole da maltretiraju ljudi? Mogu reći da među tim egzekutivnim kadrom, odnosno da je među rukovodiocima, političkim, ekonomskim, kulturnim, privrednim, dosta često opredeljenje ovakvog tipa. A ima li ono da baš vole da muče ljude? Da muče ili da budu mučeni. Ja sam dosta po Skandinaviji radio gore, tamo je ginekokratija i mnogo je tamo predsjednica premijerki i predsjednica kompanije koje su žene. One često imaju tu ulogu domine. One vole da dominiraju mlađim, neiskusnim, da kažem, muškarcem. A dobro, doktore, da li se te odluke odnose onda i na naš život, da tako kažem, toliko ljudi sa toliko važnih funkcija? Mislim, mi to neđe znamo, ali da li to ima... Ja otprilike, moram reći, ja sam već na nivou da radim baš sasvim na međunarodnom nivou. Imao sam projekt, evo, slučajnošću, jutro sam nešto gledao u, recimo, veće projekte, sam bio koordinator, sam imao u 19 zemalja. Afrika, Azija, Evropa, Poljska, Mađarska. U Crnoj Gori i u Srbiji još ne. Priznajem, ali nešto se pojavljuje jedan veliki projekat za Crnu Goru koji može samo donese dobro, ali nisam siguran da želim lično da učestvujem u tome, s obzirom na zainteresovanost. Morate. A da vas pitam, doktore, ima u Crnoj Gori dovoljno pametnih, obrazovanih i što se kaže sposobnih ljudi, pa neka izvole da Ja želim da nam vi pomognete. Ne, ja da to nije uopšte pomoć, to su prosto lepe stvari, to su neki međunarodni projekti koji... nisu u pitanju, doktore. Znate, ništa to nije tako slatko da vam neko isporuči par na tanjiru, naprotiv, nego to su prosto projekti koji su od nekog političkog, ekonomskog ili prirodnog značaja, ili infrastrukturnog. Da vas pitam. Stvaranje neke firme ili neke brane, jel da? Da, ako vi imate sutra 100 evra veću platu, 200 evra veću platu, a radite isti ovaj